Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, oh, namhla of course itakhelwa la igagash, lo ingata ikhengulinka vele vele, na the twins. So previous already mngamshulo vele vele ishikhavani xitori xa the twins, kuba sisayitela vona va hlamusela ku swi fike njhani vele vele. So kuva ku ri na confusion laha swi nga zi swi hetela vele vele va hetelele ku ve na clash na gagash le Giyani Stadium a hi tivaneni vele vele ma yona mhaka leyi. So ka swin'wana of course ho hi ta hi kha hi tisa xitori xa gagash ku hi side ra yena manjeni ka this time around. So based on our sequence vele vele loko gagash a kha ndla this live the twins kahle video leyi n'we hi nga sungula hi endla va ve va ndla live a ha ri ku ndleni a ha ri ku respondeni ma yona mhaka leyi. Hence ni sungule hi ya vona ni ku it's fine hi ta hi ta ka gagash after. So a hi twani xitori xa gagash hi twa ku i ri swi ndlise kwini kwale Giyani Stadium. Loko ni suka ni ya stadium ni fika ni kuma ku Prince Records lava va fambisa event is one of the people lava fambisa event earlier a xave tafula ra 25,000 na bonga an bukuni yes mara a ri na tafula ra 25,000 unga ni twani kahle ku ri wa keke la ka buying power i tirhisa ya wena mi tirhisa ya mina because I arrived late ni fokela vo ma past vo ma 3 somewhere there vo 3 loko ni nghena ni fike la ni kuma ku tafula ra mi ku tshame vanhu va le ku tlonyeni mabyala ya mina na ku la mavito sweswi va le ku tlonyeni mabyala ya mina vo koka hi lava loko va le ku dzeni va dzahana tisigara ta mina va le ku tiphineni vanhu timali ta mina la loko va ri ku mamini mina ni ve ni vitana Prince a ni nge hi xitejini i nga se sota mhaka leyi mesele to cut the long story short vele vele ku vele vele a swi toketela ngopfu yini la ya gagash vi ya kombisa ku vele vele ivi ya a rhumoviwa from that table leri nga vuya ri occupy hi vanhu vele vele. So loko hi languta ku hi side ra matafula kwalana a ku ri na top of the range a ku ri some gaga as you can see ha swa xavo gagash swa va hlengeni na Brian la nga ku hi vuleni kwala va ngo bongana va xave tafula ra 25k as you can see kwala ni nga swi display kwala. So ivi a kombisa of course ivi a remove from that table a tshamisiwa ka table leri a ku tshame vulela hi luwa vele vele wa gondolo a va ku a ri na bag leya ti-deliveries vele vele and stuff like that. Ya a hi vete ni continue ka from that section swi twisisa ka hi ya mahlweni hi leswo vulela since hi tivana a fanele ya fayitela xitejini loko no problem vulela will go ivi loko se ni swona ku se ni sorted mabyala ya mina se yini ku on hi dini buying power se ni khome timuchampeni ta mina se ku sorted ni tshame kahle lava va tele tafula ra mina va siye kwala ka tafula reriya se ni tshame kun'wana ene hi ku ya hi nkarhi wa mina na mani na zigwada a ku ri ku meni ba from 3 o'clock until chayile nkarhi wa mina loyi hi nga twana wona I still have those records aka WhatsApp. Nkarhi wa mina ku ri ku from the word go ya ku bukiwa it was from 3 a.m. until maybe 6 a.m. Okay hi twa section yale. So hi leswi swo mi nga mi twini loko ni ndla analysis le ka previous video ku swo hi ku twisa ka mina since already the twins ava MC nkarhi wo leho hi ku twisa ka mina ku ri swo gagasha ku ri nkarhi wa yena from that period hi ku i munhu loyi a tirhaka hi nkarhi wo la nga fiki wona swo ka fiki ku MC ya yena. So swi ve swi ni hlamarisanyana ku why mi kume ku la hi tlhe hi twa the twins va kha va kombisa ku ku nghena Sign Free swa ni hlekisanyana ku nghena Sign Free swi ni hlamarisanyana lawa a ku ndlekeni. So ku ve na huge confusion and swi nga endlaka huge confusion since vele vele hi yingisana previous video i ku na vona the twins a va ve party ya vanhu lava nga fika vele vele va inana va drafta inana ti-slot loko swi yo tsariwa hi phepha swi tsariwa a xiphephani a swi tsariwa xiphephani na vo the twins va kombisa loko a va ri party ya vanhu a va drafta xikan'we na stage manager. So in other words swi komba na ku na vosi a va hundzuki ti-stage manager ku ri ke na va ri ti-MC sort of hi swin'wana swilo vele vele swi kombeka na ku swi nga swi fike swi vanga huge confusion there. Ya a hi continuing gagash meaning 3 hours a ku ri nkarhi wa mehe lowu okay loko ni fika ku okay I spoke to the stage manager ku ri ku on va ni nyika mike no ni ya teka mike loko yo tshika network yi tshikile loko network yo tshika laha ku na tikholo ti nghenaka so va ni nyika mike loko va ni nyike mike ni nghena ku xitejini se ni na ku fayetela pha
Okay, I think I'm going to say man kambe. Oh, and guess Fat Cook versus Mahuta. The first time it was the legends of Fat Cook versus Mahuta. They liked me so much. If you can check on the video, kuna the video to call Mahuta. Go and check that view. You go that. Kuna lo when I posting. There is a kuna la Fat Cook pame. And I don't see because I never man in the imagine I come to Biala. Mupela maboko sa abeka sa na foma chilo na the poison mupela mun maboko jali when sit na job bela ban maboko you can get obvious ko na kubowa the twins because look ukha ko MC ufaka ukukomisa ko akubele maboko bela munhu okari maboko hey aredze ko kani swila swi nge ndluku kufana yeah we have to understand angry as much as you want. I'll join my job. They were there to party, my guy. If you have to scream, you must scream. Stand up, we pair. Remember, it's my time. From 3 until 6 in the morning. Hey. If I'm lying about the Batabula Gunayamba, it's got us. You can come here and say Gunayamba. Go and MC from 5 o'clock is the local Banampo to MC. If any MC, in family car. Okay. So sometimes change and say blah 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 then change. Milatan visa because English language blah blah so yeah. Fine. Let's take. Logo let's take. Even Abuya, Bani Buyana Kamba, and Maki. I was inside the Maki, look to get the champagne and payment Shabita food. Not over 25,000 Shiloshin Taleri. Look, no in Futana, you can go from Kam Soldier, no matter all white party, you can go all over in Sana, Lapshat, MC, no out of knowledge. But we are actually. Mr. Prince can attest this. To this. Can attest to this. Vulela ankoka logo ni yana bako 500 banteka ilaba khela na vulela logo efa ngena la na vulela inkarlo usakurina mendizi munhu ata ku yala ta ku iko afika kula kanako logo na ari ku introduce ka vulela la kana vulela mendizi vulela inkarwa sa me free Mara, I don't report to you. Why should it be your concern? I don't care who comes after another event. Whoever comes, no got instruction like you, no feed you as you know. Yeah, so we take from this section very shortly ago. The trains of mix their role banga stress ku kahle try na like ava se va taken stage manager tanishan khanavula already ka this video so shtu kom nokse na wavo ndo ke stage manager on top of stage manager le ay ri kona la mbala makali leswi nga fika swo humelela se ava ona event leswi hi vula swona leswi spike ka kha kombisa swona so swo ku na vo se ava ona the event abantu abarina power over the event ngikuna bona se ashoka aba stage manager in other ways because va director straight la mawena makali ngikulo se yingisela ngaka sho komisa ku do jiro stage manager wolo wa xidoda kuna munhu un'wana wa xidoda yani ko ku ni cha ku hupa but I think I ngivona munhu okho ku hi wini ndo nga swi nga fika swi nhlamarisa kun'wana ku wa munhu a nghenise munhu vo fana wo xebexidi la swi nhlamarisa nyana this individual why because nhlamulo kun'wana loko wa tlhava introduce na Somizi vo n'wi introduce va ku a ta fight la badru nhlamarisa ku na RMC but va nga n'wi introduce ku ata stage swa swi nhlamarisa ku why the MC ti kha ti introduce another MC a ni nga swi twisisi straight loko se a hete ni tlhe ku vuya vo a swi nga balance kahle minkarhi ya ku a ni twisi a ku ndlekeni la. And I don't think it will be fine ku va ni nga famba ni ya lwa tinyimpi ka ti-event to ka ti nga ri ta mina. I don't lose anything ni hakeriwini ni dyini mali va ni nikini mali so nkingha yi va yi ri kwihi anyway, I'm not desperate for these things. I'm 17. Connector sound in a mic. I'm used to the mic. If you don't know,
Leswi to swi tirhisa as a reference njhe mvato a kha kombisa vhele Gagash tanihi a hi ri kombiseni ka the previous videos a kha kombisa ku hoyo if vona va nga hakela nkambi 100,000 rand yona a nge tsandzeki na loko va nga hakela nkambi for 200,000 rand leswi of course i swin'wana swa swilo vhele a kha kombisa swona sweswo ku na yena a nga va a capable yo swi endla mona mhaka la tlha kombisa ku na the voice note vhele swilo swa khale leswi hensi ni swi referensa na leswi kombiseni ku the voice note himpela i na to ti vheve kha ku plotiwa swilo i na tona straight physical so Gagash i mali a wu lava ku tlakula stageni ku because vanhu lava i vambirhi laha swi ta vheta swi vela clear ku a wu lava ku tlakule mani loko yi famba hi ndlela leyo famba hi ndlela leyo and then ivi vanhu munhu a ku ta ni tlakula kwala xitejini that's Thomas i Thomas loyi a nga ta ni tlakula la xitejini Thomas Tom out of all the people mani ku i Timothy tanihi lowu lala ngopfu ni vekele screenshot xa voko leyi xa live swi ta hi olovisela lexi xa live lowa xikipa xa yelo vhele Timothy ye u vulavula swinene hi nga tolela yena and then lowa nga ka left yena Thomas swi ni hlamarisini ku Tom ngo yena leyo miyela la a hi munhu wo a swi ti komba ri munhu wa tihuwa so hi yona leyi a yi lava ku tlakula Gagash swi swa ni hlamarisa swa ni hlamarisa mani ku i Timothy lowa xikipa xa yelo a lava ku tlakula Gagash kasi a hi yena swi ni hlamarisini mani hi leswo ni ku wo ta ni tlakula a na ha ri na problem mina ni lu nyimpi ya xibakele kumbe nyimpi ya ku teka vutomi bya munhu kumbe nyimpi ya ku ya ku biwa munhu I have no time for sweswo a ni ta ni endle vanhu vo tala ngopfu sweswo va tele van'wana vanhu nga ni provoka lava a ni ta ni va ni ta ni tshame kwa pambula polipoli laha faka sim card ni rhumela kunene loko teka ni mbyana leyi mi ta vona ku mi ndisa ku ni chela 20,000 va va heta hi munhu I'm not there you know why mbilu ya mi yi basi ngopfu and then believe ku whatever lexi ni va ku ni xi onhe hi nomo you can still sit down hi xi lunghisa hi nomo okay munhu u fika ku ta ni tlakula a mi lave maintain ni tlakulekile a mi lave ni tlakuriwile va ba vanhu okay before hi fika kwalaho 222 went to va ri a va eka nani ya Chavi ka life ya Chavi the other time va ka va promota event ya IT vani va vutsiwa hi ti-MC va ku ti-MC ku ta vuriwa mani va vula ku vasomizi va mani Triple T va ku na Gagash i xifanyetani xa hina marito lama ku i xifanyetani xa hina xifanyetani xa the twins as big as I am na vana va mina na nsati wa mina na swilo leswi ni nga na swona na ti-resort ta mehe yes na ti-tavern ta mehe na vumetropolis bya mina na ha ri xifanyetani mina ni ve ni swi bisa hi muhani za ni nga ta swi entertain okay if ni xifanyetani i ncini what's so xifanyetani about me if I may ask i bank balance ma ku mikopa mi ya wa kule ngopfu mina a vo ngisukela a ni vheve ha ti kota ni Gagash a ko va beef you need to understand ku a ko va beef ku a ti kota ni vhele a kona vhele ha swi wunda guys swin'wana swi tliya ku is now above them no ni nga ri swo talatala ku vhele yes I'm not there mara kwala na ala so munhu wa mali wa hloniphiwa mi fanele mi ni hlonipha ni kombe ku hloniphiwa please so mi nga endli so loko mina swifanyeta leswi va the twins are you going to be happy loko no swifanyeta leswi va the twins ku ta ku ri mavulavulelo ya kahle lama you don't do that please refrain from doing that if you I'm not fighting them I have no problem fighting I have no problem with them they know the problem lexi ni nga xi vona peace loko ni keep a distance because at the end of the day they never came to me before I apologize about sorry Gagash for what happened they never said sorry instead they are acting innocent on that matter they planned what is social evil vutomi bya mina and no seek a peace they never wrote anything to say sorry Gagash let's make peace that's why ni fambela kule because deep down they know but ala va tsala status swi va ku na ala even poster swilo leswi namun the twins la mi nga ko alani sweswo after this life kumbe mi requesta kwa kumbe mi tsala anything mo mi nga ku sona vo mi nga callphone ni ku Gagash ri tsalani mi ku a mi swi tivi mo fa mi tsala ku a mi swi tivi ntsena mi ndla leswi na va ku ta swi endla yeah, that way. Of course, I have a posting chumo. But guys, I get threatened this way.
a nge 13 mina loko ni kha ni langutisa mhaka leyi swi tikomba yi ri ntiyiso mhaka ya lawulaka yo swi tikomba ku nga ku ri ntiyiso loko ni kha ni yi langutisa mina because loko ri himpela ku nga ri ntiyiso i nge swo tala swi endlekini like even maybe na case va nga va n'wi pfulerini already ma vona mhaka leyi ku phela sweswi maviti ya va ya thyakini swi dumini ku tinkahambi tani mi swi tivaka a nge va like va pfurile even a case hi ku i loko va onheleni ka viti ra vona ra the twins like as a brand ma vona mhaka leyiwa so swi tikomba ku ri the truth ma vona mhaka leyi because even loko yo languta minkarhi leya khavo loko a va ndli swin'wana and then i ta inana na i ta humesa na evidence a va zangi ku endla nchumu ma vona mhaka leyi. I'm just one person who's very humble. Otherwise, in that case, I should have laid a case against you. Mara and Corn, you know what? They believe of PCM and PCM. My family was very worried. They forced me to do that. Mara, leave them. People do mistakes. Let me say, I'm a mistake. And people will have to forgive me for my deeds. I've done a lot of wrongs up to me. Hi guys, I think mhaka layi la ku hi khavara ni le Giant Stadium yi twarini hi side ra yena so sweswi swa twisiseka ku ndleke yini loko se hi yingisela those two parts in overall the twins va teka and even the role leyi a ku nga ri ya vona that's what basically happened so in overall obviously blame loko se hi twa ha swi twa ku hi ya ngopfu kwini swi clear loko hi kha hi yingisela xitori my analysis loko yi sungula a yi zangi ku va wrong because a ku ri period ya hi ga kahle so lava a fika va swi toni ku MC bya byi helerini stage manager yena lo of course a fika va kha va lwa na gagashi not vona va fika va interfere because vona va ri ti MC vona mhaka leyi a va nga ri ti stage managers hi leswo so hi leswo guys mhaka I think hi analyze-iwe kahle yi tlhela va clear kahle because switori leswi swimbirhi se a hi ri na swona hi leswo loko ri amukeza swi ska vandla kwamela mitliko subscribe vutomi byi ra ku hayikiwi famba hi milenge it's abomination vekiwe now just like a taxi association appropriation kinda feel like I won't be free I'm only yisaka counseling still I won't be me with a specific if you chill with me be real with me swiku swa hluphanyana to deal with me nina ti-anger issues disease ya rejection ku kala rirhandzu ra mani swi ni vangele depression still trying to figure who gave birth to me from the family hinkwayo who came back to me no one vutomi i nyimpi ni nge survive with no gun in this evil world I talk about guns now how can I raise a little girl i xitori xin'we so my music is trash now plus ni broke bantwana va yi voni cash cow on my knees ka Jehovah and do my best bow and I know ku stava worse if I just give up plus masocha ya miri man they can't keep up miri lowu hlakanini wu buwe ngopfu hi swa misava na for sure ni nge tlakuli wa ta braswa ni vava swivati everywhere hambi tattoo ni nge drowi na vona ni tshika xikolo hambi future nge glowi hands down and up